Goeiemôre dames en here, of goeiemiddag dames en here, good afternoon ladies and gents, or good morning ladies and gents. Welkom by ons 4de gediggie en sy naam is Die Snoek. Nou soos wat ek vir julle gesê het, by Saalhulp, jy gaan nie mooi kan sien op die skreen nie, nee. Die slideshow gaan jy nie mooi kan sien oor die video nie, maar moenie bekommerd wees daaroor nie. Luister net wat sê ek vir jou, follow your notes, en dan gaan jy nie deur mekaar raak nie. Nou, so follow net jou notes en luister wat ek vir jou sê. Ok, nou kom ons begin. Die Snoek. Nou, the background of the poem. Wat is 'n snoek? Nou, 'n snoek is 'n baie spesiale type of fish, nee. It's a very popular type of fish. Okay, now we get it in the Western Cape, alright? And it is very difficult to catch snoek if you do it like old school methods, nee. Soos die vissermanne, the fishermen, dit way back gedoen het met handlyne, handlines, nee, is dit baie moeilik om snoek te vang. Alright, today there are modern technology. Vandag is daar moderne skepe en moderne masjiene met nette en al sulke goeters wat makliker is, nee. Maar hierdie gediggie praat van jou ou vissermanne in die Kaap, nee, wat nog met hulle roeibote, okay, nie hulle big shipping boats nie, hulle klein roeibootjies, uitgaan op die see en snoek met handlyne vang. Okay, nou, hierdie ou vissermanne doen dit, want dit is hoe hulle geleer het, nee, en dit is hulle source of income, hulle bron van inkomste, nee, so hulle het nie geld om modern ships en stuff te koop nie, hulle doen dit nog op die ou manier, the old way, okay, of catching snoek, nou, right, nou hierdie type gediggie, Die Snoek, goed, het 'n baie belangrike boodskap. It's got a very important message. En die message wat hierdie type gediggie het, Die Snoek, nee, is, who has the right to live? Wie het die reg om te lewe? Nee, die vissermanne moet die snoek vang en doodmaak, want that is how they get their money to live, nee. Maar, nou sit hierdie visserman, this specific fisherman, nee, het nou 'n emotional battling. In Afrikaans, emosionele worsteling, nee, want hy dink by homself in die aande. If he comes back now from his day's catch, en hy sit nou en dink in die aande, dan dink hy, ja, die vis, die snoek, nee, fight ook maar net vir survival, die snoek wil ook maar net lewe, soos hy wil lewe, nee, soos ons almal wil lewe. Nou wie het die biggest right om te lewe? Mense, visse, diere, nee, wie het nou die biggest right om te lewe? En dit is nou wat hierdie man, hierdie visserman, nou aan dink. Alright, goed, nou om te begin, remember our 4 elements. Kom ons kyk nou, hoe is hierdie gediggie Die Snoek gebou? Alright, die snoek het 2 strofes of verse, en hy het 17 versreëls. Remember, jy gaan naar word vir dit, maar in Afrikaans, I talk about versreëls. There's nothing such as lines or lyne, nee, alright. Die type gedig is 'n liriek. Why? Want dit het rhythm and rhyme. Rhythm and rhyme, nee.
Onthou nou weer, jy kan nie vir my sê, want because we can sing it nie. Ek wil weet, hoekom kan ons dit sing? Alright, die rympatroon is 'n vrye vers. Nou, hier's iets belangriks. Here is something important. Now, ladies and gentlemen, a free verse, 'n vrye vers, is also a type of rhyme scheme. Nee. So don't tell me, but if nothing rhymes, then how can it be a lyric? Nee. A free verse is also a type of rhyme scheme. Dis ook 'n tipe rympatroon. Nee. Dis hoekom ons sê, dit het ritme en het rym. That's why it is a lyric. Goed. Beeldspraak. Now, we've got 2 new, style figures. Ons het 2 nuwe beeldsprake wat in hierdie gedig is. Die eerste een, you will see it on your notes, is typografiese wit. English, typographical white. Now, typographical white means a blank space. Kyk gou op jou gediggie, Right, versreël 10, kan jy sien daar's 'n blank space, Nou, daai blank space is typografiese wit, typographical white. And the function, die funksie van typografiese wit beteken, tyd het verbygegaan. Time has gone by. That's why the poets makes use of typografiese wit. Alright, en die tweede style figure, new style figure wat ons het in hierdie gedig, is 'n retoriese vraag. Same as in English, a rhetorical question. Very last line, Die laaste versreël nommer 17, is 'n retoriese vraag. Nou, wat is 'n retoriese vraag? What is a rhetorical question? A rhetorical question is a question that does not have a definite answer. Alright, so dis 'n vraag wat nie 'n definitiewe antwoord het nie. Okay, so 'n retoriese vraag beteken enige antwoord kan reg wees. Basically, we can say it as a rhetorical question equals, what do you think? Wat dink jy? Is 'n retoriese vraag. Alright, and remember, I always teach you, your opinion is never wrong, it just must be relevant. Nou, dit is presies wat 'n retoriese vraag is. Dit is gelyk aan, equal to, wat dink jy? Alright, goed. Nou kom ons kyk. Exactly as I say, die tema van die gedig. Dis nou, check your notes, Die tema van die gedig. Hierdie gedig gee vir ons 'n prentjie, It sketches a picture for us van vissermanne op 'n roeiboot besig om snoek te vang. Alright. Nou, om snoek te vang is baie moeilik. It's a difficult process. Dis 'n baie moeilike proses. Jy moet alles perfect doen. Alright. En dit moet vinnig gebeur. Anders gaan jy nie daai snoek vang nie. So you must know what you are doing. Jy moet weet wat jy doen. Alright. Daar is steps wat jy moet follow om snoek te vang. And it must be executed fast and accurately. Anders gaan jy daai snoek verloor. Alright. En dan, soos wat ek vir jou gesê het, later, as time goes by, dink die visserman nou by homself, now who's got the right to life?
Nee, want hy kan nie vergeet, hoe lyk daai snoek se oë, as hulle daai snoek uit die water uittrek, en they unhook the hook, and they cut the head off, dan is daai snoek se oë so, nee. Now, that fisherman can't get that picture out of his head. That's why he has an emotional battling, 'n emosionele worsteling, want wie het nou die reg op lewe? Okay, got it. Kom ons kyk. Versreël 1 sê, ons in die roeiboot. Underline or highlight the word ons. Nou, ons mean, daar is meer as een visserman op die boot. Nee, daar's nie net een nie. Daar is meer as een visserman op die roeiboot. It takes more than one person, nee, of fisherman, om daai snoek te vang. Jy, the last word, underline or highlight, nee, die roeier sê hoe om te maak. Okay, nou, die roeier, alright, the rower, is baie belangrik. Goed, nou, die roeier kan dalk die kaptein wees. Die roeier can maybe be the captain. Okay, now he is calling the orders. Die kaptein sê wat om te doen. Alright, okay, so as hulle nou daai lyne uitgooi, they throw the lines out, and there's a bite, dan sê die roeier vir die vissermanne wat om te doen. And that process needs to happen quick and fast and exactly. Nee, dit moet vinnig, alright, gebeur, en dit moet accuraat, exactly, gebeur. Anders gaan hy snoek gaan. Okay, right. Now, the next lines, versreël 3 tot 5. Luister mooi vir my en check your notes. Versreël 3 tot 5, nee, is kort en vinnige lyne. Nie lyne nie, versreëls. Dis kort en vinnige versreëls. Hoekom? Why is it short and powerful lines? Nee, want dit pas by die inhoud. It fits the content. Wat is die content? The process of catching the snoek needs to happen fast and accurately. Nee, that's why the versreëls in versreël 3 tot 5 is kort en vinnig. You cannot make a mistake. There's no room for error. Alright. Goed. Versreël 3 tot 5 beskryf vir ons, nee, hoe vang hulle nou daai snoek? Alright. Dit is wat versreël 3 tot 5 vir ons beskryf. Hoe moet hulle nou daai snoek vang? Goed. Hulle moet daai snoek vang met 'n handlyn. Okay. Dan moet hulle kort, vinnige plukkies gee. It cannot be a lazy rolling in. Dit moet short and powerful pulls wees. Okay. Alright. Dan, goed, as jy nou voel die vis is daarso, moet jy hard, nee, not soft, hard. Jy moet hard pluk. And pluk means, nee, you have to grab. Okay, om my snoek uit die water uit te kry. So to lift the snoek out of the water, nee, moet jy met 'n force, jy moet dit hard doen, moet jy pluk. Okay, alright, nou, wat moet jy nou dan doen? Alright, so in essence, the fisherman catching snoek with hand lines needs to be strong, they need to be quick, nee, and they need to be hard and skilled. Hulle moet sterk wees, hulle moet
hard wees, hulle moet vinnig wees. Nee, alright. Toe, om daai snoek nou te vang. Goed, nou, versreël 6 het 'n aandagstreep. Nou, wat het ons nou weer gesê is 'n aandagstreep, né? It emphasizes that you have to pay attention, aandag, to the words that follow. Jy moet nou aandag gee vir die woorde wat kom. En die woorde wat kom is 'n waarskuwing. 'n waarskuwing is 'n warning, né? En die waarskuwing sê vir ons, versigtig vir die tande. Versigtig mens, pas op, careful, vir die tande. Now, did you know, a snook has teeth? Ja, it's not only a shark that has teeth, 'n snoek het ook tande, so die snoek kan jou byt. Nee, so jy moet pas op. Hierdie vissermanne moet pas op. As hulle nou daai snoek uit die water uit het, nee, kan daai snoek se tande jou byt. Alright, goed. Versreël 7 tot 9. Nou wat maak jy nou, as jy nou die snoek uit die water uit het? What do you do now, if you got the snoek now out of the water? Alright, nou, nommer 1, jy moet hom onder jou arm vasknyp, nee? You must really push it under your arm, okay? Number 2, nou moet jy die hoek uithaal, okay? So, out of its mouth, jy moet nou die hoek uithaal. En nommer 3, nou moet jy die nek breek. Breek die nek. Okay. Nou, underline or highlight the word nek breek. Alright, in line number 9. Nek breek is 'n metafoor. It's a metaphor. It doesn't mean literally you have to break the fish neck, né? Dit beteken, nou moet jy die vis doodmaak. Okay. As jy iemand se nek breek, dan maak jy hom mos dood. Alright. So dis wat jy nou moet doen met die snoek. Jy moet sy nek breek. Metafoor, metaphorically, you have to kill it. Jy moet sy kop afsny. You got that? Nee. So dit is nou strofe 1. Die hele proses, the whole process of how to catch snoek old school. Nee, soos die ou vissermanne van die Weskaap dit gedoen het. Alright, nou kom ons by line number 10. Nee, nou staan so ons typographical white. Sien julle dit? Can you see it? Nee, typografiese wit. Wat beteken dit nou weer? Tyd het verby gegaan. Time has go by. So hierdie fisherman is nou by die huis. Nee, he's now at his house. En nou sit hy en dink. He thinks. Hy sit nou en dink. Nee. En hy dink by homself, versreël 11. Nee. Hy is so vasgebyt aan die lewe. Underline or circle the word vasgebyt or highlight. Nou as jy vasbyt, then it means you cling on. Nee, jy cling on. So die fisherman dink, ja, hierdie snoek het so vasgebyt. He cling to life. Nee, alright, goed. Nommer 13. Versreël 13 sê vir ons, hy sou veg met sy hele lyf. Nou underline or highlight the two words, sou veg. Nou ladies and gents, dames en here, hierdie twee opeenvolgende woorde. Remember mos we said, opeenvolgend means consecutive. Nee,
hierdie twee opeenvolgende woorde, sou veg, means he would have fought. Nee, hy sal fight. Sou veg, fight. Sou hierdie snoek won't have given up. Hy sou nie opgee nie. Hy sou bly fight. Met sy hele lyf, with his whole body. Thinking about someone capturing you and wants to kill you. Nee, you will fight with your whole body. Nee, to get away. So the snoek is doing exactly the same thing. Die snoek doen dieselfde ding. Hy veg met sy hele lyf, nee, net om weer terug in die water te kom en te lewe. Net soos wat jy sou doen, as iemand jou wil vang en jou kop wil afsny. Alright, goed. Now we go to versreël 15, nee, sy kiewe gulp, alright, kiewe, cues, that's most basically the lungs of a fish, nee, so a fish needs water through his cues to breathe, sy kiewe gulp, nee, line number 16, baie belangrik, underline die woord waterlug. Underline die woord waterlug. Alright. Waterlug, ladies and gentlemen, is an example of, listen closely to me, check the words, neologisme. Neologisme. Now, neologism means, nee, that's a word that's being made up. It's not a standard Afrikaans word. Okay. So die vissermanne, the fishermen, het hierdie woord opgemaak. So dis die term wat hulle gebruik. Waterlug. Nee. Ons sê dit as oxygen, suurstof. Okay, and as I explained earlier, onthou, the fish needs water, nee, flowing over his cues in order to breathe. Nee, so hy water nodig om lug te kry. Alright, so waterlug is 'n neologisme. Wat is 'n neologisme? 'n woord wat opgemaak is, made up. Dit is nie 'n standaard Afrikaanse woord nie. Okay, right. Nou as ons teruggaan na versreël 14 toe, dan sien ons 'n voorbeeld van alliterasie. Sy stert sou swingel. Nee, alliterasie van die S-klank. Nou gaan ek vir jou in die toets vra, wat is die funksie, the function of alliteration? And can you remember, the function of alliteration, ritme en bind. Ritme en bind. It gives rhythm to the poem and binds it. Rhythm to the poem and binds it. Wat's die funksie van alliterasie? Ritme en bind. Ritme en bind. Okay. And now the very last one. Our rhetorical question, versreël 17. Snags sou aanhou staar. Nee. So underline 16 to 17. Sy oë snags sou aanhou staar. Nee. So, in fact, the eyes of this snoek is haunting the fisherman at night. Sy oë, nee, hoe sy oë lyk as hulle die vis vang, alright, kan die visserman nie vergeet nie. En nou,
Die question mark, die vraagteken, is ons retoriese vraag. Nou dink hierdie visserman by homself, wie het nou die meeste reg om te lewe? Who has got the most right to live now? Is dit nou hy, mens, of is dit nou die vis, die snoek? Alright, so jy kan daai vraag by jouself beantwoord. You can answer the question yourself. Nee, rhetorical question. Wie het nou die meeste reg om te lewe? Okay, die vis of die mens? Is julle by my? And the very last thing that I need you to remember, this poem also has examples of enjambment. Can you remember? Enjam on bread. Nee, when one line flows over into another. Just as you will take your jam and you put it on your bread. Nee, without stopping. Okay. Enjambment. So, to conclude. Alright. Wat is belangrik van die snoek? Die snoek is die vissermanne wat snoek vang op die ou manier, nee, the old way, en dan die snoek wat in die aande in die visserman se kop bly sit, en die visserman wat dink, nee, hy dink, hy voel eintlik sleg oor die snoeke wat hulle so vang, want who's got the most right to live? Hy, die mens, nee, of die vis? Okay, right, beautiful. Beantwoord vir my die vragies op jou gediggie. En dan, as jy my weer sien, dan gaan ons na poem number 5 toe. Happiness? Okay.